My name is Concepcion Pichotto. The numbers alone demonstrate the value of this agreement. You and I must challenge history. Marked by great accomplishment while cutting our deficits and keeping our health. Самые убедительные аргументы о нашей готовности участвовать на уровне своей ответственности в строительстве и здании новой цивилизации. We have to make the world in peace, no more in pieces.